Prije 8 godina vlasnici restorana Jasmina Vekić i Jurica Tomičić te vinar Antun Plančić započeli su Dane hvarske kuhinje u Beogradu. Tijekom proteklih godina događaj je prerastao u gastroturističku manifestaciju kojom Hvar predstavlja svoju turističku ponudu. Prvo mi je drago što u Šaranu evo 8. godinu su Dani hvarske kuhinje, Dani Hvara. Danas je to događaj u Beogradu, u Srbiji, a koliko vidim i za mnoge naše Hvarane koji su došli ovdje. Promocija je vrlo bitna, mnoštvo ljudi koje vidi večeras ovdje su s nama liti na pjaci na rivi. Tako sam i gost i domaćin i naravno veselim se ponovno ih vidjeti na Hvaru. Ali hvarska kuhinja je neodoljiva, kao i sami Hvarani. I drugo, Beogradu su potrebni takvi spojevi, takvi susreti, da jednostavno da osetimo mirise, ukuse, začine, šarm, duhovitost jedni drugih. Jer kada smo bili nekada mnogo bliži i kada smo bili zajedno, onda se to tako dobro uklapalo, a malo se i zaboravilo, pa treba da se ljudi podsete. Apsolutno me privlači Hvar. Hvar je specijalan po svojoj lepoti, po gostoprimljivosti, po turizmu u svakom slučaju, tako da privlačnost je svakako to. Nisam dugo bila, ali može biti da ove godina ponovo obiđem Hvar. Ja sam čak i dobar deo zime provodio na Hvaru sa svojim brodom. Nažalost, sad imam taj manji problem sa brodom, ali se nadam da ćemo relativno brzo rešiti tu stvar, tako da mislim da će se tradicija mog boravka na Hvaru nastaviti, jer za Hvar me vezuju i mnoge emocije i sve ostalo sigurno ću doći na Hvar, pa makar i pedolinu. Hvar je zaista kao svetska metropola leti. Ja sam bila krajem jula, početkom avgusta, tako da sam onako bila u žiži kada su svi ljudi ovoga sveta koji vole more, vole dobar provod, vole lepo i da se hrane, vole lepo da se okupaju, mogu sve da nađu na jedno mesto, to je upravo Hvar. Osim restorana Kod kapetana, ove godine pridružili su se i ostali hvarski ugostitelji – Gariful, Patak i Elviš. Vinarije Plančić iz Vrbanja pridružio se Plenković iz Svete Nedelje. I dok traje duga otočka zima, prezentacija Hvara u Beogradu pokazala se kao pun pogodak. Beograd ima 2,5 milijuna stanovnika i veliko je turističko tržište. Za Beograđane nije potrebno brendirati Hvar. Oni ga već dobro poznaju. Hvarani, muzika ta, pa ako hoćete i dobra vina, i dobra hrana, ali pre svega muzika je jedno divno druženje. Ja sam radila, imala tu čast da radim sa Dubrovačkim trubadurima, to je negde možda 83. godina. Mi bi se onako sa velikom barkom uplovili bi u portu i onda bi tu izvodili program, imali svoj program, tako da me jako vežu lepo uspomene. Radila sam sa Terezom, sa Josipom, sa mnogima sam ja radila. I ja sam jedan jugonostalgičar koji smatra da je to bila jedna zaista lepa i velika Jugoslavija.